Umure sampean pinten? 54. 54. Asli pundi? Sragene? Jurang Jero Kidul. Satu sekali nututi sabun wangi. Lah engko sing dadi DPE sapa? Main ning kono. Oh, Siji, loro, Yang rasa nyanyi joget. Unara. Joget. Saya joget. ya itu liburan. Iya. Jalan. Dan karena Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. PSHT Makassar. Makin Talo Jaya.
Umure sampean pinten? 54. 54. Asli pundi? Sragen, Sragene? Jurang Jero Kidul. Oh. Semangat ya, Dik. Aturan organisasi, jangan sampai oh mentang-mentang itu warga kecil, oh itu cewek, jangan ya. Ini aturan organisasi, kami salami, saling menghargai ya. Jangan sampai ke tempat latihan, oh mentang-mentang itu warga kecil, tidak disalami seadanya saja, jangan ya. Ini sudah paham paham? Paham Mas? Ya. Cuma minta hiburan. Ya. Tidak main, ya. Makanya kamu harus pintar-pintar menghibur, Mas. Ini Ya? MC-nya disiarkan dulu. Ya, terserah. Ya, ya. Atur. Ya, Ayo. ayo. Di sini ya. kami akan menghibur Dewan Juri dan kakak-kakak semua yang hadir di sini. Di sini kami akan menghibur, menyanyikan lagu Tepung Kanji. Asik. Ya. Ayo. Tarik sis. Pagi. Tarik sis. Aku ramu. Gamli, gamelan. Yang lain. Toko Masih. Joget, joget masih semua. yo tandaya. Sambil jalan ke sana. Lagu apa? Sing apal kabeh. Apa? Apa bebek Patu. 100 kali nututi sabun wangi. Lah engko sing dadi bebeke sapa? Mlayu ning kono. Oh. Pilih sing Iya ngono ya. Dua Mas, setengah joget, setengah nyanyi. Oh ya. Mas. bebek adus kali. Lah, Bebek adus kali nutuli sabun bebek adus kali. Tak saya Mas, nyanyi. Kowe ngerti lagune Munarah to? Tidak Mas. Hah? Tidak Mas. Bang Ngerti kowe ra? Tahu Mas. Tahu. Yang lain joget yang Munarah, Bang Ogi datang. Tidak Mas. Bang Ocit kok ayo. Bang Congcing. Oh iya Bang Ocit. Oke. Ya. Bang Congcing datang.
Siji, Loro. loro, yang rasa nyanyi joget. Unara. Joget, joget. Lah joget. Cinggat. Ya, itu hiburan. Iya, iya. Jalan. Dan karena nyanyi nih. Nyanyi nih. Menara Bantong Ting datang. Ya. Joget, joget. Bantong Ting datang. Terus kamu di sana ya.